نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Islam, draga moja braćo i cijenjene sestre, traži od njegovih sljedbenika da njihova spoljašnjost i unutrašnjost budu iste, odnosno da se podudaraju. Pa je neminovno da čovjekov iman koji se nalazi u njegovom srcu da mora isplivati na njegove udove. Mora se to primijetiti, znači, u njegovom praktičnom radu. Kao što Islam traži od njegovih sljedbenika da njegova spoljašnjost ili spoljašnjost muslimana se podudara u smislu riječi i dijela. Znači, kako ne treba biti razlike između čovjekovog srca i njegovih dijela, znači ako je čovjek pravi vjernik, da je znači taj iman njegov vidan na njegovim znači udovima, isto tako ne smije biti razlike znači između znači riječi i dijela. Mora čovjek znači raditi ono što govori. I zato je uzvišeni Allah tebareke ve taala u Kur'anu osudio one koji tako ne čine. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Zar ljudima naređujete da se dobro čini, a zaboravljate sami sebe? A vi čitate knjigu. Zar razuma nema? Znači, jedno govoriš ljudima, jedno naređuješ, a sam to ne činiš. To je samo po sebi, znači, dokaz da je čovjekova nutrina zaprljana i da treba poraditi dobro na sebi. I kako kaže uzvišeni stvoritelj tebareke ve taala: Ja ejuhalladine amanu lima takulune ma la tefalun. Kebure makten inda Allahi an takulu ma la tefalun. O vjernici, zašto govorite ono što ne radite? A u Kur'anu kada dođe negdje, o vjernici, kako kaže Abdullah ibn Mas'ud, kaže dobro, slušaj, ili je naredba na koju te uzvišeni Allah azza nečim te obavezuje, ili je zabrana koju ti zabranjuje. Jedno od dvoje. I gdje god u Kur'anu ima o vjernici, znači jedno je dvoje. Je naredba, je zabrana. I ovdje se kaže o vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? Ili zašto govorite ono što ne činite? Pa je ovdje šta? I zabrana je naredba. Zabrana se tako čini, a naredba da čini šta? Suprotno tome. Je li tako? Kod Allaha je to veliko da jedno govorite, a drugo radite. Ovaj ajet je objavljen, ima povod objave. Kako je zabilježio imam Ahmed, imam Tirmizi i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je od Abdullah ibn Salama da jedna skupina ashaba kazala: kada bi znali koje je Allahu djelo najdraže, radili bi ga stalno i ne bi ga nikada ostavili. Ustrajali bi na tom djelu, stalno bi ga radili. Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. Iako oni nisu govorili jedno, a drugo radili, tako? Nego su iz znatiželje ispitivali, razmišljali šta bi to Allahu azza moglo biti najdraže, pa da on to radi. Pa šta mislite tada kada čovjek jedno govori, a drugo radi? I nema sumnje da je to svojstvo, znači da je to vid nifaka, da čovjek znači jedno govori, a suprotno
a suprotno je tome radi. Oma uridu an uhalifekum ila ma enhakum anhu. A ja ne želim da radim suprotno onome što vam zabranjujem. Pa i to su bila svojstva poslanika. Nisu, znači, jedno naređivali, a sami to, znači, činili. Ili su, znači, dozvoljavali sebi ono što nisu dozvoljavali drugim ljudima. Bože sačuvaj. Poslanici su u tom pogledu bili, znači, najprimjerniji, znači, ljudi, jer nisu nikada radili suprotno onome što bi govorili i onome u što su ljude pozivali. I to je ključ, tajna uspjeha čovjeka koji poziva ljude i koji govori, koji želi da bude ambasador islama na bilo koji način, da znači njegova djela budu u skladu s onim što govori. U protivnom neće uspjeti. Nije to samo stvar čovjeka uvijek. To je i pitanje i politike, i pitanje, znači, ekonomije, i pitanje bilo čega gdje čovjek želi da ostaje nekakav utjecaj na ljude, mora, znači, raditi ono što govori. U protivnom, ljudi su čudni. Ljudi ne gledaju na ispravnost toga što ti govoriš. Jel u redu? On gleda prvo na tvoje postupke, što je neispravno. Ti dođeš kod doktora, tako uđeš i kad si ušao u ordinaciju, jedva si ga vidio. Oblak dima ispred tebe, između tebe i njega. I kaže ti, doktor, nemoj pušti živ bio, to ne valja nikako. Ostavi što prije. A on u isto vrijeme i cigaretu i lulu palio. I nargila se dima. I kaže tebi, nemoj pušti. Ti ćeš izaći napolje i kažeš što mi ovaj doktor govori i dalje ćeš nastaviti svojim putem. Ali ako uđeš kod doktora koji ti kaže, ja nikad u životu cigarete nisam zapalio. I hodi da ti pokažem kako izgledaju pluća pušača i pluća nepušača i da te ubijem, ti ćeš izaći drugačije razmišljajući, jel tako? Razlika. Pa ljudi gledaju, iako to nije ispravno. Ti trebaš uzeti korist sebi, bila dunjalučka ili ahiretska, zato što je korist, ali zato što je neko drugi sebi priuštio ili nije. To nema veze nikakve. To hoće li ljekar pušti ili neće, to je njegova stvar. Mene zanima, znači, u ovom slučaju ja. Da li je to meni korist? Pa se čovjek, znači, povodi i, kažemo, ljudi se povode, znači, za postupcima, jeli? Za postupcima ljudi. Pogledajte, kada je jedna žena Mahzumijka ukrala jednu stvar. Pa su htjeli da joj oproste, da joj nađu nekakav izlaz kod poslanika, da ne bude izvršena šerijatska kazna. Šerijatske kazne, znači, koje su jako korisne za ljude. Za društvo jedno, u svakom pogledu. Pa kazali su, koga da pošaljemo, kažu, pošaljite Usamu ibn Zejda. On je voljeni sin voljenog. Njega je poslanik, posebno, što mi kažemo, gotivio i volio. On je imao kod njega posebno mjesto uživao. Čak je spavao, on je njegov babu, pored poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kod njega u kući. Pa su ga poslali. Pa je došao Allahov poslanik, vidio polako, da pripremi teren. Pa mu kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o Usame, kaže, zar se zauzimaš za jednu od Allahovih kazni? Hoće mu kazati, kako imaš hrabrosti? To što ti radiš, ja ne smijem uraditi. Ja sam Allahu najdraži rob. I kod njega najbolje mjesto uživam, ali to što si ti uradio, ja to ne smijem uraditi. Nemam hrabrosti za to. To je previše. Kako se može zauzimati? Tako mi Allaha da kćerka Muhammedova ukrade, Fatima, kćerka Muhammedova da ukrade, kaže, ja bi joj ruku osjekao. Pa je počeo od sebe. Govori i da to radi. I nije rekao da je kćerka Fatima, moja mezimica, ukrade, nego kaže kćerka Fatima, kćerka Muhammedova. U trećem tamo negdje licu, kao da to čini njegova kćerka, da je udalji što dalje od sebe, da kaže ona kada bi ukrala, ja tamo neko treći, isti su u tom pogledu. Pa je poslanik sa svojim tim, znači primjerom pokazao da ne može, zamislite to, i onda je on rekao poslanik sa svojim ome hadisu, kaže, prijašnje ljude i generacije ni ništa drugo uništilo, što to kada ukrade među njima nekakav uglednik, nađu mu nekakav izlaz, jel tako? Nađu mu izlaz. Šta nije na vrijeme prijavljena krađa. Tako. Kao što danas zakoni, znači, u njima imaju rupetine, šleperi mogu proći kroz zakon. Zašto? Tamo ima nekakav pravilo, nije se potvrđeno, krivica potvrđena otvoreno, znači jasno, može i priznati, ali on ima nekakvo opravdanje zato što tamo negdje njemu nekakva nepravda učinjena. Kaže poslanik, oni su uništeni zbog toga kada bi ukrao nekakav
uglednik, oni bi mu to, jel tako, prešle bi mu preko toga. Ako ukrade siromah, nekakav jadnik u tom društvu, bez ugleda, bez ikakvog korijena, što mi kažemo, izvršili bi kaznu nad njim. Pa je to uništeno. Pa pogledajte, znači, koliko je bitno da se iste, znači, da isti pravilnik vlada za sve ljude. Pa ako je pravilnik vrijedio, znači, isti za ashabe i za poslanika, onda bi trebalo vrijediti, znači, nakon toga i za ljude, jedan, i da uvijek, znači, čovjekove, znači, riječi, odgovaraju, da uvijek odgovaraju njegovim djelima. Kod Buhari i kod Muslima ima predanje da će ljudi na sudnjem danu u džehennemu vidjeti čovjeka kome su ispala crijeva, vuku se po zemlji i on hoda u krug, kruži kao što magare kruži oko, da tako, onog žrvlja što melje pšenicu ili ne znam, kukuruzi. Pa će ga upitati, kaže, Allahov robe, zar nam nisi naređivao dobro i odlučivao od zla i završio u džehennemu? Pa kaže, naređivao sam dobro, a nisam ga činio. A zabranjivao sam zlo, a činio. Znači nije se podudralo, je li tako? Riječi i djela nisu se usaglasili, nisu bili u skladu, pa je nakon toga završio čovjek u džehennemu. Iako je bio od onih koji su pozivali ljude. Pa je bio kao svijeća, drugim je osvjetljavao, a sam se spalio i sam izgorio, sebi nije koristio, već je drugima koristio. Nažalost, to je, znači, ružna vrsta ljudi. Ružna kada su u pitanju oni sami za sebe. Pa bi čovjek trebao, znači, da bude uvijek, ne znam, ako želiš pokazati ljepotu Islama, moraš Islam primijeniti u svome životu, u praksu. Kako Islam traži, a ne kako bi ti to volio. Jer danas je moda da ljudi budu muslimani onako kako on vidi da bi trebao biti musliman. I dođe do nekakvog kompleksnog pitanja, zbog koga bi možda Omer sakupio učesnike Bedra, on dođe i sjedi posahta uz kahvu, onako pije i sam konta razmišlja, kaže ovako će uraditi. On nikoga ne skonsultuje, ni ne pita, niti postoji za njega nekakav autoritet, niti postoji neko učeniji za njega, bilo kom pitanju, bilo dunjalučko ili ahiretsko, ni o čemu, nego on radi i nakon toga samo nešto odluči i tako uradi i tako on to skonto da to tako trebalo biti. Čovjek naiđe na, braćo, pitanje vezano za običnu meselu, fiksku, ne znam, za taharet i tako dalje. Lomiš se po knjigama danima da dođeš ko je to od uleme spomenuo. Ko je od uleme spomenuo? Ko je od uleme spomenuo u knjigama ako iz muškog stidnog dijela iziđe crv, da li kvari abdest? Ste čuli kad za to pitanje? Pa niste čuli nikad. To nije pitanje priča se. To je u posebnim knjigama Kutubul Furu', znači knjige koje se bave ograncima fikha. Fik je jedno. A imate fik, svaki mezheb ima knjige Kutubul Furu'. To su knjige, znači, koje se tiču detaljisanja i debatisanja oko fikskih pitanja koje nema svugdje. Lomiš se da nađeš odgovor za neko pitanje, čovjek vamo uradi nekakvu životnu odluku, nađe se raskrice nekakve velikoj životne odluke koja je jako bitna i koja u sebi nosi brojne šerijatske suprotnosti. Da li ti je to dozvoljeno ili ti nije dozvoljeno? I on džadom pravo zapuca i to je greška. Nego čovjek, znači, mora uvijek da radi onako kako šerijat traži od njega i da njegove riječi, znači, budu uvijek u skladu, da budu u skladu sa njegovim djelima. Došlo je kod imama Al-Bejhaqija u njegovom sunenu velikom sa ispravnim lancem prenosilaca, kako kaže šejh Albani u svom djelu Sahih al-Džamija, da je poslanik s.a.v. kada je bio na Israju i Mirađu vidio je što se dešava u džehennemu. Pa između ostalog vidio ljude kojima su prilazili i kliještima trgaju njihova usta. Pa je upitao ko su ovi, pa mu je rečeno haula hutabau ummetik alladhina yaquluna ma la yaf'alun wa yaqra'una kitab Allahi wa la ya'maluna bih. Kaže, to su hatibi tvoga ummeta. Hatib, to su efendije. Na mimberima pričaju, ali kaže, govore ono što ne rade. Govore ono što ne rade. Čovjek se popeo, poziva ljude, drži predavanja, drži seminare, drži kurseve, kao nekakva zvijezda slovi u tom društvu i na sudnjem danu dođe tako da mu se čupaju. Zašto? Zato što si jedno govorio, drugo radio. I kaže, koji uče Allahovu knjigu, a ne rade po njoj.
Ista stvar. To kako vrijedi za hatiba, vrijedi i za nas svakoga koji nismo hatibi. Jel u redu? Ista stvar. Radiš suprotno tome što govoriš, nije propis ovdje za hatib. Hatib znači ne smije, ali ti smiješ. Isti je propis. Samo su oni navedeni za primjer, zašto? Zato što hatibi najviše govore ljudima. Jel tako? On se obraća, svake sedmice nužno se mora obratiti ljudima. Pa iz te strane hatib spomenuto. Protiv to obuhvata i običnog muslimana koji zna i svjesno radi suprotno onome što zna ili što govori. Pa su znači bili kažnjeni, jeli, na ovakav način. Pa je ružno da čovjek nastoji jeli, koristiti ili da koristi drugima, nije to samo po sebi ružno, ali je ružno znači da te znači njegove riječi ne poprate jeli, njegova djela, pa da znači skonča i da ima ovakvu jeli, završnicu. Vi pogledajte ashabe poslanika kad su bili na Hudejbiji, kada je bio sulh na Hudejbiji, kada je poslanik naredio, kada je dogovoren sulh, tako, sporazum, i sporazum je rezultirao po spoljašnjem onako gledanju, da kažemo, suhoparnom nekako, ako možemo se tako izraziti, da je on u korist ili protiv muslimana? Protiv muslimana. Tu su tačke koje kad gledaš sporne, nikako ne mogu znači proći musliman koji dođe iz Mekke u Medinu da mora biti vraćen, ako od muslimana pobjegne ima da ne mora biti vraćen. Samo po sebi, kako može? Naš je po musliman došao, ne moraš ga vratiti. Po spoljašnjem nekakvom zaključivanju. To je bilo neprihvatljivo nikako. I zato Omer, kada je to čuo, Omera je bilo, znači, kaže, Allahov poslaniče, kaže, zar nismo na istini, a oni na batilu? Kaže, jeste. Pa kaže, dokle ćemo, kaže, prihvatati uvijek, kaže, nešto bezvrijedno, kaže, kada se tiče naša vjera. Pa je rekao, kaže, Omer, kaže, ja sam Allahov poslanik. On me neće, kaže, iznevjeriti i on će me pomoći. A ja mu, kaže, nisam nepokoran. Pa Omeru to nije bilo dovoljno. Otišao kod Ebu Bekra. Jesmo li mi, kaže, na istinu na batilu? Kaže, jesmo. Pa zašto, kaže, prihvatamo takve stvari? Omer se ne može, znači, ne može Omer pomiriti da njemu dođe mušik, da mu nekakve uslove postavi i da Omer klimne glavom. Omer nikome glavom nije klimne u životu. To kod Omera nije bilo poznato. Kaže mu Ebu Bekr, Omere, kaže, Allahov poslanik, kaže, Allahov poslanik. On ga, kaže, neće poniziti, nego on će ga pomoći. A kaže, on mu nije nepokoran. Na isti način odgovorio kao poslanik, Ebu Bekr. Kada je to odgovorio, otišao Omer. Došao poslanik, kaže ashabima, idite, kaže, zakoljite kurbani. Pa mi smo, Allahov poslaniče, krenuli za Meku. Do Kjabe trebamo doći, a ne na Hudejbiji da se zaustavimo, da se tu se kurbani ne kolju. Kaže, zakoljite kurbani i oblijte glave. Pa niko nije, svi stoje. Nije da neće. Nisu ashabi bili takvi, oni su bili pokorni poslaniku u svemu, ali im nejasno. Jednostavno stali, stoje. Ali on poslaniča, nije nam jasno, kao mi smo krenuli, hoćemo tamo svi gore od želje da vide Meku. Ebu Bekr kad je izlazio iz Mekke je spjevao stihove, ljudi govorili Ebu Bekr poludio. Takve stihove spjevao. Jer je Meka najdraže mjesto Allahu azza. I zato je Meka najdraže mjesto svakom mu'minu. Nema draže, ne može ti biti draži ni Travnik, ni ne znam, ni Bihać, ni Tuzla, ni Brčko od Mekke. Najdraže mjesto Allahu azza i to je najdraže mjesto svakom vjerniku. Pa se nisu mogli pomiriti nikako da izađu iz Mekke. Izišli i sad krenuli prema Mekki i kažu, ne, molim vas, vratite se nazad. Pa je došao poslanik, sallallahu kod Umu Seleme. Kaže, tako i tako. Kaže, Allahov poslanik, kaže, izađi, kaže, obrij glavu i zapokolj kurban. Pogledajte koliko je Umu Seleme bila razumna žena. Kaže, izađi, zakolji kurban i obrij glavu. Pa je tako poslanik sam uredio, pa su onda samo ljudi samo uzajamno se brijali, kurbane glavu. Kad su vidjeli šta? Riječi su bile popraćene čime? Popraćene djelom. Riječi same, čak i u tom ambijentu, ne bi da ovo sad shvati neko bolesna srca će ovo shvatiti, koja su naučila da im ashabi budu, znači, poslatica i da diraju ashabe poslanika, ali u takvom jednom ambijentu nije bilo ono u prvi mah što se očekivalo.
Pa što onda misli kad smo mi u pitanju? Kome bi ti to pokazao kako izgleda islam i ljepota islama, da jedno govoriš, a drugo radiš? Bojim se da danas ne bi, kad bi živio životom Nuh, ali i pozivao ljude, ne bi imao jednog ili dvojici za sebe. Tako. Pa je, znači, jako bitno da čovjek, poprati svoje riječi djelima. Da bude, znači, onako kao što govori. Jer ponekad ljudima zapne, ja sjećam Šejh Albani je uvijek govorio da se može klanjati posle ikindije. To je bilo njegovo mišljenje, rahimehullah ta'ala. O tome imaju jake argumenti. Znači da namaz posle ikindije ne je dozvoljen. Dok sunce ne počne mijenjati boju iz jarko, one žute, u crvenkastu. I Šejh Albani je zastupao tome. Imate na mimberu jedan tekst, o tome možete pročitati, znači o tom klanjanju posle ikindije. Propis namaza posle ikindije. Pa je Šejh Albani govorio da može niko, svi ljudi normalno. Ali jedne prilike izišao na izlet sa svojim učenicima, pa je ustao posle ikindije da klanja. On nije ustao da klanja taj namaz, nego ustao je da klanja da bi nakon toga... A dobro, šejh, šta je ovo? Zar nema kod Buharije, kod Muslima hadis da je poslanik sallallahu zabranio namaz posle ikindije dok ne zađe sunce, a ti klanjaš? Jeste posle ikindije da ne zađe sunce, a nije odmah posle ikindije, nego kada se pođe sunce, znači kada pođe mijenjati svoju boju. I to se navodi dalje, radijallahu ta'ala, navodi se od Ajše i od drugih, znači ashaba, da se to dozvoljava. Pa čovjek ponekad učini djelo, pa bude, znači, djelo kada te vidi neko da činiš, onda kaže sada pojasna zbog čega tako. Dok si pričao, niko to nije. Pa je djelo, znači, mora biti uvijek, znači, mora biti zajedno sa riječima. Kada je uzvišeni Allah azza wa dželle objavio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: "Wa anzir ashirataka al-aqrabin", i pozivaj svoju najbližu rodbinu, pozvao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme Benu Abdu Menaf, i pozvao je Abasa bin Abdu Taliba, i pozvao je druge i počeo im govoriti: radite, spasite se vatre džehennemske. Ja vam kod Allah, čak je rekao: Fatimo, kćerko moja, boj se Allaha, ja ti kod Allah ništa koristiti ne mogu. Pa je postupio po čemu? Ajet kaže: i pozivaj svoju najbližu rodbinu. I on kaže: neka moji ovdje Hašimije, Kurešije, njih ću ovdje ostaviti, a odoh ja u Taif pozivati. Ne, nego prvo od svojih. Naravno, uputa nije u ruci poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali je, znači, otišao i pozvao svoju rodbinu da bi njegove riječi i ajete koje uči da bi se poklopili čime? Znači sa djelima, da bi djela i riječi bile iste. Iz toga Omar radijallahu anhu ima Ibn Abi Šejbe bilježi u svom Musannef od Omara, da bi ponekad kad došao ljudima nešto naredio i zabranio, on bi, a vi znate da Omar imao poštovanje, imao hejbet među ljudima. Omer kad se pojavi, znači to je to bilo. Niko, znači, nije sluški, dođe kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sjede i bio je, znači, Bajram, je tako, udario u def, kao što je došlo u hadisu od Buhari, u hadisu Ebu Bekra i slično tome, da kad se Omer pojavio, nestao. Poslanik dolazi, one udaraju, niko ne... Omer se pojavio, gotovo. Ona jedna počela i stavila def ispod sebe i sjela na njega. Sakrila ga tako, nema, Omer se pojavio. I Omer je zabranjivao ljudima kad dođe i kada ništa zabrani. I zato fik Omera se danas izučava na zapadu. Zapadnji, znači, stručnjaci, oni izučavaju fik Omera, kako je Omer, ne fik u smislu ovih propisa standardi, nego fik kako je Omer državu islamsku uspostavio na temeljima i kako je, znači, balansirao sve to, i kako je, znači, vodio, kakav je bio kao lider. To je, znači, izučavao iz tog aspekta gledanja. Je tako? Kako Omer mogu postaviti takvu pravdu, dođe da spava pod drvo, znači da se ničega ne boji, da se ničega ne plaće. Pa su to, jer je Omer, znači, i zato je do vrijeme Omera nije bilo fitneta. Zato je jednog dana Huzeife došao i uzeo Omera za ruku. Kaže: o vrata fitneta. Kaže: dok su ova vrata, neće biti fitneta. Omer je skužio od nas, znači šta? A Huzeife je bio, znači to je bila njegova uža specijalizacija, bio je specijaliziran za pitanje fitneta i nereda koji će nastupiti. Znao je munafike i znao je... I zato imate danas neka djela samo u Huzeifi šta je govorio o fitnetima. Pa kaže Omer: a hoće li ta vrata biti otvorena ili će se, kaže, probiti, razvaljena, provaljena, kaže provaljena, na silu.
Kaže, dok si ti, nema fitne. I dok je Omer bio, nije bilo. Nakon toga, došao je Osman radijallahu ta'ala anhu, koji je bio blaži po svojoj prirodi. Što ne znači da je bio, da to utječe na Osmanovu vrijednost, kao što smatraju neznalice, Bože sačuvati. Ali svaki čovjek ima, znači, jel tako, svoj način kako vodi i kako vlada. Pa su nastale nekakve, pojavile se nekakve sekte i tako dalje među muslimanima. Pa je Omer to uvijek sprečavao je i zatvarao ta vrata i kaže ljudima, to i to vam zabranjujem. Pa bi došao u svoju porodicu. Kaže, ja sam zabranio ljudima to i to, zabranjujem i vama. Kaže, ko od vas to uradi? Što sam ja zabranio, imaće duplu kaznu. Ovi vamo imaju kaznu, a vi iz porodice moje imate duplu. Jer ljudi šta gledaju? Ne smije Omerova porodica griješiti. Mi ako je napravimo prijestup, pa na Omerovi bi morali biti. Pa je uvijek, znači, gledao da poklopi šta riječi i djela svoja i svoja, znači, jeli, onoga za koje je odgovor. Pa su obraći stvari o kojima vjernik mora voditi računa i ovo nisu pitanja dobrovoljnog izbora. Kaže, hajde neka jedan put da mi se poklopi. Mora ti se poklopiti. Ako hoćeš da tvoj islam bude ispravan i da istaješ na pravom putu, mora se poklopiti, znači, tvoje riječi, tvoje djelo. Osim Allahu dragi, ako čovjek nije u stanju, tako, to su iznimne situacije. Ali u globalu, znači, to mora biti isto.